Ora wari munini wa Chancellor ndene ya skuru ya Chuka University na kinya wa rojera gitikia ugavana kithurano kithiru kaunti ne Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka na meneretie bo kadha utongere bo kaunti wariuga untwa kuthangikira mantu jaria gutongithia kari thirikari na atongeria ba kaunti barumirite siasa iteno uguni kinya bore kukiria kari otwakuga nibo batigirite bagikinyaga muthia kare mambure Njuri Ncheke ntere cha mitheru Njoka augite thirikari kaunti unire miburu kuingia mawira na jara bekirire akari kagitene ga campaign Imarombani makuruba kanjo ya Njuri Ncheke ya gicigo mbunge kia marambari cia mitheru kuthaitha mwene nyaga kenda kurithia mbura kiera kia mwembe nera ria kiothai kirema kia nyambene na muthingitho yo kiothai. Professor Erastus Njoka nameneretie utongoria wa kaunti ya Tharaka Nithi akiugaga kuma mwaka wa 2020 na chiere Tharaka Nithi no akayererete tari na umbani kana uboti no aburiku nginya riu no akatwererete kaunti no akayererete na nimbuga atongoria mara mathurirwe ni mambiririe gwaka foundation ya kaunti ino na ne rwa manjuri na gutuo kumathura ukethirwa kuri bantu makwenda mathethua ni niyo kana ni Njuri no amauge nikenda twithirwe turi na mauntu mara metagwa foundation kana musi. Njoka akiaria ta mutongoria munene wa kuruba ba Njuri kana patron wa Njuri Ncheke ameneretie utongoria bobo akiugaga no anthumbi utongoria bakwereria gutari buba kuruthana andu aitari na gitumi cia ntuko gwa ntugo atongoria maitu mathigethirwe mari bau itwa matanire twa manenkero nene lakini no akururiungagia na kuruaga riu ni twenda wira ni mwice wira wa nthaka nika ciakaga micii nthaka nika ciikagirira antu stima makethirwa mathina nthaka nika ciikagira barabara ikabua nthaka nika ciokaga institutions na magaka industries iria antu makagenda kuruta wira. Professor augite Tharaka Nithi iri na ukia bunene na kwoguo irienda mutongoria uri na umbani bwa kumenya kira mukaria kwenda na bwa kumutethia nuntu riu guku kwina kira gitawa object poverty na itibati kwithirwa iripo kira turuta guyonka ni factory ira itawa weru industry itawa weru factory titi factory niyo iruta gintu guti bangi Tharaka Nithi atwikire market ya antu mara mangi wakure muntu aruthira products yao aja kwendia baba thainya ikithira mbeca cietu ikuthie tiga inu augite kithurwa kindi kina bateri kuromberwa bunene kenda kuthungira thirikari ni na mutaratara oro bateri na tiga ugu kuthunganira na mubango wa murungu wa utongoria thirikari ni gutuba DP deputy president na ni tuku welcome riu bura tubati kurutha ni kuboya kenda atonya na njira mpega atigatonye acioka kuvurwa ino twatatonya na njira ya iria Ngai yakwenda ni twenda tumuboera atonye gitini na endwe ni antu monthe kana tibwega gutina mbala na gutina division ya guku muthia augite akirimara bethwiro na akirimara baumiro iba muntu mwana kwa uko bateri kwithirwa kuri na ngwataniro nontu boruti ba wira ndeni ya nthiguru ya Kenya nontu antuma mauma gwitwa Mount Kenya West na East monthe ni metu tuti antu bamwe na tuti na division ni twenda ngwataniro ninkuririkana Kibaki atunenkera University ya Chuka Uhuru atunenkera University ya Tharaka riu twahota kumamena tubati kugwatanira twinthe na DP wetu endwe ni antu monthe tukinathii wega kana tibu kiripotera wero weekend kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi.